Mesela galiba 92 93 गप्पी कुछ खास नहीं फिल्म ना ये किस्ते पार्ट वाइज फिल्म मान और फजल आया तो देखिए लत्ती संगत मास्टर मसूदी जगह होते तो ये फिल्म किस्ते में पिक्चर है इसको पार्ट वाइज फिल्म में पिक्चर है इसको पता ये जान बेटी वाला कराची वाला रिलीज को पता कि रिलीज बून में ये सिलसिला किस्ते नहीं मरवान वो दौरा बीच से दौरा किस्ते डिजिटल अंग नयात का बीच से दो तो वीसीआर और मा वीसीआर केस्ट इन जमाने का टीवी बुतगा ऊटला कैसे चालितगा मर्दमान चारितगा नु चिदाची में शौक गीच बुआंबू और रोचे मर्चिगा में शौक किस्ते वदाने डी मरवाने जी मेहनत पर बाज जी उसत इच्छु तामूर माशाल्लाह होता तरह याद है कि त्यावली तामूर तो का तो कई गुमा कार को या तहना या ना ये तो चू अंदाज या कार को आ तो पुजा तक दी मतलब मर्द में उष्टा यानी बेका या के ना तरदेल बटी मरी अवली जी मरी अवली तामूर के बुता अब तो हमेशा दुनिया एक पार्ट वाइज तामूरी बुता कॉमेडी बुता हमेशा दुनिया इश्क़ मान फजल आयात मास्टर मशरूद असलम नामी संगति ओ अकबर के नजराबाद संगति कॉमेडी को तशरा ई पार्ट वाइज में बनाए तगा हमारा जमाने का कैसे ई जो के अनवर गुलाम इसी पीस रचा मचे पीस खा रहा था नुआन बोला कि पार्ट वाइज फिल्म बनाई तगा या गाना आई या किसी का सने खा कई गाना आई खा कई तो मैं अवली फिल्म हमेशा ओ मानो फजल आया था किसी जरूर ये रिश्ते शेरे किसी स्क्रिप्ट लिख के था खाका लिख के था तो पता है शना और पिक्चराइज को तो हमसे रिलीज को मैंने अवली फिल्म हमें बता हमेशा दुनिया माशाल्लाह वजह इच्छु फिल्म के माशाल्लाह तो तामरा तो कार होता तरह याद बीत के यानी ती वती के सही चीज़ी तो वत निविष्टा को तो आई सर वत कार होता तनिया तो आवाज का मुसा अपना पता सवाल दोहराएं मौसर यानी तो माशाल्लाह चो इच्छु मतलब तामूर आड़ को तक ती वती एक किस्से तो वत निविष्टा को तक आई सर वत कार को तक तनिया हंसने चुशें किस्से जिंदा या निविष्टा को तक सरजमिया बिल्कुल बिल्कुल तूने मांग गीश्टर किस्ती किस्सा होती गीश्टर निविष्टा को तो लाते हैं किसी बलूची किताब में तो का ज़रूरत है अंचु में किसी मेहरे म्यूजिक फिल्म या ये दोमी फिल्म इसी किस्सा मवत निविष्टा को था स्क्रिप्ट उपदेश सरकार को था ची अलावा जांत एक फिल्मी मन निविष्टा को था पता ऐसा खामोश शर्मा दीमदा और ये बेहतर को ये हम मनी होती बिता इसी अलावा एक तरीके से जगीन फिल्म चुना या एक रियल किस्सा ही के इसाक महमूद लिख के था कसाने आजमा की सिर्फ यक को दो ताका नु इसाक महमूद रम पता गुश्ता कि शव गीश का उसी ना तो शव वत बेलेक नि पदा माइशर गीश को मतलब सीन वाइज को शव तो यक दो ताका ची गीश हम बहुत तक सी पंच सीन के से मा कंप्लीट होता तो मा गीश ते किसा तरतीब वत दात गम भले अंची टीम बाज अंची किस्सा बितन के चाह ची मा जरूरत बाजी चीज़ी हो हम चीज़ दीमा करते जी मैंने एक जुस्तिसा रशित मैंने आवाज पैदा किया ना क्लियर है ना बिल्कुल बिल्कुल जी माश में तामूर 2000 तकरीबन दा या 2010 जो तो 10 साल पोश बरो या दा या 10 साल पोश्ता बरो तो ये माशाल्लाह बाज़ तामूर तो मदिस्तक शुमा एक जब ये तामूर याद को तक उड़ा तामूर तो का मदिस्तक यानी सोत में बलूची सोत शुमा दिस्तगा यानी शुमा अलग ये सोत ज़रूरत यानी कैसे तो का सोत में अच्छी के सोत तीसरा इश्क को तक ईशानी सबब छी बित के शुमा यानी ये सोत पर दोबारा एडिट को तक ईशानी मकसद यानी मतलब शुमारा या अच्छा इसी मास्टरी जी मास्टरी सपोर्ट बचा एक फिल्म मुकम्मल बजट टीवी ना बलूची फिल्म में वजाने के बलूची फिल्म बना कैसे चिच्चो आउटकम के चिच्चो कमाई करना नु यक मर्दमी अगा मतलब मारा सपोर्ट बेका या ये वड़े किसने मदद ही बेका या अमित चो किसने बजट ही मारा मासा नहीं बीपी को ये वड़े कार बा आसान बा तो एक शेर ही लिख के आना रिकॉर्ड कने और आं धीमा कारे भले नु ये कसाने कैसे महदूदी बेजटी तो का ये कार सज्जम अब हाँ बाजी किसी भी और मन होती एक फिल्म तो का जगीन फिल्म तो का एक मन याद है मुनाज मुख्तार है आवाज में गाना ये रिकॉर्ड कराए थे कुड़मा इशारा मजीद आजिज किसी आदोरा मुदाह मजीद आजिज किसी में पाता ये गाना यारा लिख के हम शेर या लिख के पता मुनाज में लौटाए थे कौन नहीं सकेंगे अपनी मुनाजरा मैं रिकॉर्ड कुतगा नीचे मस्तरी मुसीबत है कि मैं कह रहा बजट कमी मतलब माली फाइनेंशियल चीज़ नगोगे वजह से इसी काश्त का पाम भले अगर तो रिकॉर्ड भी कने बाज बेहतरीन
جی جی ما دیسته بالکل او سر ما دیسته بعضی چیز سو دیگه ماش ما دیگه ما دانا ساری اکبری اشکوتنا و دوباره پدام کارمز کانک بتنای تو استاد پدا بالکل استاد من دل جانو ہاں دل جان چون ہے تو ڈر شکر پدا دومی کا پیچھے کہ نصیر پولا نے گانا ہے واسطہ چچو تکلیف بوتا بنائے لگی یہ گانا یہ واسطہ چچو ذلیل بوتا بزک بوتا یہ گانا یہ واسطہ وہ نصیر پولا نے کہتے جتے گا امی جگی نے واسطہ جی ماں بالکل جگی نے واسطہ ما اسا دو سنگر گپتا ایک کی نصیر پولانا من یاد ہے نا کس سے گانا ریکارڈ کو وہ دی ایک کی مناج مختار لوگا ریکارڈ کرنا ایتگا نہیں یہ پوری سال ہی مارا فلم دا اسی مقصد سے کہ بجٹ بھی تو کار چھوڑنے کار خود کرے بلے وادی ایک فلم ہی کس سے آئی ہے دا آؤٹ ڈور شوٹاں تو آؤٹ ڈور شوٹاں پاس تے یا تچتا کہ جو نہیں تے تو کا تے مالی سپورٹ نہیں تو ظاہر ہے تو کس سے ہم بنتے کہ گانا حضور ہم وڑک تے ہم بونگا پاگو نزدیکی کرن مجبورن تو ہم حضور دی مکار جی 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 بالکل بالکل ماشاءاللہ زبردست ہے استاد گوڑا تے چو ماشاءاللہ تاموران تو کچھ تو باز کار کتا گوڑا ماشاءاللہ ایک ڈائلوگ کی تو بارا سنائیں وتی چو فلمان تو ایک کجا میں ترا وش بھی وہاں ترا ساک سوٹ کا مزہ ہے کجا میں بلوش تو بوشی ڈائلاگ چنے یہ کہ ماں یہ لائیو پروگرام یا کہ انٹرویو وغیرہ بولتے ہیں بار بار بولتے ڈائلاگ بول چنے یہ وڑی پروگرام ہے تو کا گیشتر کس سے گپ یا جست پور سے سوال جواب واشتریں بلے یہ کسانی ڈائلاگ میں آستے پنڈو فلم تو کا مائشی تو کا یہ کر رہی ہے کردار ہے کر چنے یہ علاقہ ایک مردی بیتا امی وڑی گپ جت کی بنیاد دشتے ہمارا کہ تو دیر میں علاقہ بیتا نو بعضی انچی کستے کریکٹر با کہ تو ہما مردمی گندے یا انچی کرداری یا انچی مردمی گندے تو ہما ہانا زورے وہ تو کا کار ہے نو یہ کر رہے ہمیں کستے گپ ہما ترتیب من وش بوتا یہ ہمیں کر رہے کستے ہمیں ڈال نو اسی نہیں وڑے کہ بخشی کہتے من جست کام یہ پاس پاٹ کام کہتے ہیں جست کام اسی کستے کوکر کے پلانی من نیش کنی نا اسی ہاں اسی دب پچیں اپدا ما ایسا بتا پچیں ماشاءاللہ باز وش زبردست مطلب معاشرت باز چی کو تو کوشش کو تو بکنی بس زبردست اچھا میں دیکھیا کہ مادر لوٹی ایک پیغام ہے وتی میں گلو پورے چاروں کا میں بل ٹک ٹاک میں ایک فلٹ فارم میں ایک تو بیچارے ایک پیڑے چاگر دی دا مردوں دی ٹیلنٹ پیش دست کرنا میں بلوچ گوار بے بشار یا برات بے بشار یا کہ ہم ٹیلنٹ جا گئے او یہ بعض غلط نظریہ چاری تو چی گوشت کے یعنی دا مردمتی ٹیلنٹ پیش پیداراں تو لازم دیما ہم کوشش بکنا دیم طرح پیلمنٹ تو ہم جاگا بزیراں گو گوار بے چاہے برات پہ اس بارہ تو یک پیغام میں لوٹا تو بلوچا مارا گم دے بعض سنگت ہستے جان تو ٹیلنٹ ہستے بلے چہرے دیاں ظاہر نہ کرنا بالکل ٹک ٹاک کس تھی ایک پلیٹ فارم ایک ذریعہ ہی نو ایک چیز کسی خراب نہیں آئیے تو چون استعمال کنے آئیے تو چون وطر کسی آئیے دیما کارے چونی چیز دیئے بچہ انو ماں کسی گیشتر ٹک ٹاک کہیں تو کا بعضی اچھی چیز دیستے گا کسی مردماں تو اشیاء بر بدے آئیہ برتا بعدی چوش مبی اور ٹک ٹاک کسی پلیٹ فارم میں مردم بائدی بھی آہاں اشتو کا وہ تھی ٹیلنٹ پیش بیداراں نوکی نوکی چیز دیما بھی آہاں گوار بھی آہاں برات بھی آہاں ایدگے کستے آرٹسٹ ہستاں سنگر ہستاں یا دیکھے بعضی مردمہ کسانے کسانے ویڈیوز بنائنا یہ پلیٹ فارم ہی تو کا اگر تو صحیح کار بکنے یہ کستے تر باز تر کسے فارورڈ کا باز دیما رو مردم منی مانگ گوشیں کستے شتو کا مردم باید کار بکنا شریں چیزیں بالکل بالکل باز مش زبردست سر دیکھیے جو شد کے کہ جو سر اشیت کی گو تو ماشاءاللہ شما ما دیتا ماشاءاللہ باز زبردست تو ہمارا مطلب یعنی فلم تامور کا شی تو ماشاءاللہ کو ماشاءاللہ باز تامور ہمارا پیش رہتا چونکہ ما بیچارے ہیں تو کے لشکر بھی آ کے باز ماشاءاللہ باز زبردست تو کار کو تا باز جوان ماشاءاللہ تو انو کی تقریباً انو کی دور تو کا یک کی طرف ووشیت ہے راشد تو یک مطلب شرے وڑیا مطلب کار کا مطلب سپورٹ کرنے یا کہ تو مطلب ہر لوکیشن تے لوٹی ہر چیز ہے بغیر تو زیادہ اچھی طرح ضرورت ہم تو ہمارا کجام طریقے تعمیر کار میں دیما پیش کرنے کے لوٹے یعنی اچھی چیز کی بلوچی تو بھی ہر چیز تو آئی تو کما بے بالکل بالکل بعض واشن جوابی تو بچا اگر سپورٹ بھی تو وہ تی دلے تبے کار خود کرے مطلب تکرے بجٹ بھی تو تی دلے تبے کار خود کرے ہما کار کے تی ذہن تو کہ میں بکنا نہیں نو مانگ گیشتے ہمیں چیزا لوٹا کہ بائدی
میں کلچر کسی دیما بھی اما چیز کسی میں قومی ہیروز بودتگا بچا جگین فلم انچی یک کریکٹر بودتگا کیا دیما گوستگا بلوچن تو کا مردم بیتگا نو من گوشی ہمیں چیز دیما بیام چونکہ آنیو کسی چاکر گوارامی شیموری دوانی للا گرانازیں سادو کیا ای وڑے کستے میں استان کے استام بعد یہ وڑی چیزیں میں دیما بیاری تاکہ میں کھوم بیتا میں تو کہوں یہ مردم گوستگا یہ وڑی چیز بیتا بلے چوش کے شانی واسطہ بعض سپورٹی لوٹی بعض کھاری لوٹی مزنی بھیجٹی لوٹی نو منی گیشتر کسی ذہن ہمیشہ کہ تو وہ تھی کسی قومی ہما جو شناخت ہستی ہما یہ ردیما بیار. جی جی ماشاء اللہ بہت زبردست رہو بالکل ہمارا اسی کے میں باقی وقتی کہ ہمارا سپورٹ چیز نہیں ہے سپورٹ بھی بہت زبردستی کار بیتتی ہیں مگندگا ماشاء اللہ آ دور کیمرہ ون کی دور کیمرہ بعض فرق کہتے مگندگا ہر چیز میک وغیرہ سسٹم بعض چیز ہستے ہیں بالکل وجہ بہت زبردست ہستے ہیں جی میں تو ساری گشتی تھی جی وجہ میں صاحب دیکھے جو اس کی وجہ سے راشد جان ماشاء اللہ ماتر دستا کہ یہ پلیٹ فارم تو کا ماتر گندگا ماشاء اللہ ایک نام ہی اور نام ترا پلیٹ فارم تا شیر رستہ ہوتی ہوتی ازما جی وہ دو میں جو سشن کے ماشاء اللہ تئی ہوتی مطلب بعض سنگت ہستے ہیں کہ ما جس طرح ٹیک ٹاک تو جس طرح ڈانا با جس طرح کہ ان مثال شمع اعظم کا گندم خوشیاں ہوتی مردما چیزاں دیما نیارا دیگرانی کا شبہ دیما مطلب تئی فیملی تو یا تی چوک بچا یا تی گوارزت بچ کی بھی ہے جنے کی بھی شمع اتنی تیاری کو تک مطلب یہ چیز تو کا کہ ما بیان دیما یا تمہار گشتی ہمارا سپورٹ بکنے چاہیے جو استعمال ہوتے بزانے کے بعض سنگت ہستے ہیں کئی چیزیں شمارا یعنی پوچھتا یہ گپا گوشا ماشوں گلی دیما بیتے مردم بزانا کے شانی سوچ چھی بالکل بالکل بچا یک مردمیا منی نظریہ اشی کی کجا ایک مردمی بھی کجا فیملی ہے کجا خاندان بھی ودی یہ یک مردمی ہے یک فیلیر ہوگی شوق ہیں باید یہ دارنگ مبیان ماں ہوتی جنتے ذاتا اسی منی گنڈوی اگائی شوق بھی ماں بالکل آئی نداری ماں اسی اگر شوق ہیں بالکل برو کار بکا اچھا منی گنڈوی بچکوی یک دو انچی کسانے گانا ہیں تو کات کان وانگا آئیں بلی ماں اسی اگر شوق بیتی دیما بلی برو بالکل کار بکا اگر جنکوی انچی شوق بھی بالکل کار بکا ہاں کار کسی چارنگ بچا میں تو کا میں کو میں تو کا اکثر یہ چیز ہستے ہیں کہ میں تو کا ہمیں ذہن انگا میں کسی بار جائیں کہ بھوت کا دری قومی کستے ہیں اگر میں جنکو بیاہاں کسی یہ فیل تو کا کار بکنا بھوت کا دری قومی کسی میں کلچرہ مارا کسی میں جنتر غلط رنگ یا پیش داری بلے اگر دومی نیمگا ما چاہ رہی ہیں اگر تی وقتی کر رہا ہیچ نبی تو مجبور دومی کی چیزیں ضرور ہے انو بچا ماں کسی میں گنڈو چاکر گوارا ما نزانا یا میں کسی بیک گراؤنڈ بلوچی کا نزانا بلے کسوٹیو کمکومو امیتابو ایشوا مطلب انڈینی بات ہرچی کے بھتوں گوستی سجی چیزیں زانا یہ میڈیا کسی بلائیں اثر میڈیا کسی بلائیں تو بتب کی انچی جننے کے آتے کسی چاگردے تو کا حسر دور دم منی وطی نظریہ آشی کہ مردم بالکل بھی کار بکنائی فیلڈا جی ماشاء اللہ بہت زبردست ہے کہ بعض چیز سنگت چیزیں کی بسنے کے بعض ماشاء اللہ انٹرٹینٹ ہستیا نیات یا لچ کنا چیز کنا بعد لازم بیان آتی بعد شرف چن جاگے کے ہوتی چاگرد ہوتی بلوچ اما کے میں بلوچ اما وترا وقت بیتگا آنی بھائی دوبارہ آنی کے ساتھ گار مکنت وترا دوبارہ ظاہر بکنت تھے ماشاء اللہ بس زبردست ہاں دومی کا پیشیں یہ یک چیزی ہاں علمہ چیز چارک بیوان اگر یک سنسر بوڑی بھی چیزیں چیزیں مردم دا دوازدہ مردم انچی کسنے یکی چا پنج گورا دو توربتا ایکی گوادرہ ہمیں اوڑے ایک ٹیم چاہینک بھی ایک ادارے چاہینک بھی تاکہ ہر چیزی کے دیما کے سنسر بیوان چارک بیوان کہ بھئی کجا چیز شر رہے کجا حراب ہیں مطلب انچی غلطی چیزیں دیما یہ کہ کسی پچ جا رہا ہے تی شناخت اچھی نقصانی دات بگنا بلے بائدیں بھی انو آو کے دورہ یہ چیز بنتی کجا قوم ہے کسی بیچا جنین مردیں یہ کسی دو پرگاں زندگی ہے اور قصہ کسی انسانی زندگی سارا بنا چاگرد سارا بنا تو معاشرے سارا بنا اسی تو کو جنین مرتے ہیں دو کسی الگ الگ ہیں کسی کریکٹر ایشانی بوگ علمی نو بعض مردوں ہمیں کہا جائیں کہ جنین آدم کسی فلم ہم یہ منی خیال ہے پرچم یہ بالکل بھی ہے جنین کسی ڈاکٹر باں انجینئر باں کسی نیوز کاسٹ باں دیکھے بعضیں کسی ادارہ رہا یہ ایک فیلڈ دی یہ ہم ایک فیلڈ اسی تو کون باہدیں بیان بلے ہاں شیمور ہے داری وڑیا کار بکنا اچھی وڑی مکنا کے قابل اعتراض بیوان بلے پائدیں بیان کار پائدیں بھی شاہبار مکھایا استاد علیہ کشن جرین کار کا لوٹی فلم جی جی ہماری دشتی جی جی وجہ اڑا ایشیا کم کے مارا چیزی بارے سنانی شتر چی وشتا کہ قوما سرپدی ہم برسی کے بزانت ہوا کی بارہ من کم گاب جت گئے حکومت منتر صاحبہ
हाँ बिल्कुल बेचा माँ चुका मुखी के कंपेयर करे चाह रहे हैं मगरबी बलूचिस्तान और मेन हिमगा मगरबी जी, जी। बलूचिस्तान ई बाबता कमुकी आज छम्माची 2 कदम कमुकी धी मातरम ओ यक्की विशिंग क्या हना इच्चो मतलब इच्चो गुटगीर ना जिसके माई दो में इशिंग क्या किसने कमुकी छम्माची 2 गामा धी मातरम ऐसा फिल्म